Kompanija MPS je pre nekoliko godina primetila nedostatak mogućnosti jednog standardnog ERP rešenja da se implementira u nekoj građevinske kompanija. U tom trenutku smo sa kompanijom Novi Pazar Put odlučili da zajedno postavimo temelje na takvom sistemu i napravili smo rešenje koje bi mogli klasifikovati kao modul za građevinu i mehanizaciju. Građevina mahom svoje poslove radi na terenima, vrlo često desetinama i stotina kilometara daleko od firme, po različitim uslovima, gde se vrlo teško prate svi podaci i parametri, gde građevinski inženjeri vrlo teško mogu doći do adekvatnih informacija u pravom trenutku, a po pravilu kada ih dobiju oni budu obično vrlo kasno. Ovo je jedan integrisan sistem koji omogućava da svaka informacija u momentu unosa bude dostupna svim ljudima koji rade u toj firmi. Naravno, svim onima koji imaju pristup sistemu. Što znači, ako je neko uneo u nabavci ili finansijama, isto trenutka to vidi čovek na građevini. Takođe, ako je uneo informaciju čovek na građevini, isto trenutka ima finansijski direktor i generalni direktor tu informaciju. Tako da istovremeno mogu da kontrolišu i da prati jedno drugo. Direktori imaju adekvatnu informaciju, znaju kako ide i kompanija, kakav je trošak, kakav je prihod u cele kompanije, ali na svakom projektu pojedinačno. A takođe građevinski inženjeri mogu planirati svoje projekte, svoja gradilišta u skladu sa realnim dostupnim resursima i u skladu sa stvarnim troškovima koje dobijaju iz sistema. Na današnji dan smo održali drugi seminar u pitanju građevine, gde smo govorili o mogućnostima IT-a u građevinskim kompanijama, a takođe primenjena praksa iz modula građevine i mehanizacije u takvim firmama. Prethodne godine smo prvi put uradili seminar za građevinu i moramo da kažemo da je taj prvi put, iako je bio prvi, bio zavidno posvećen, ali ove godine, verovatno ljudi poučeni prethodnim dobrim seminarom, su došli prilike duplo većem broju nego prethodni put. Moramo da pohvalimo da je to velikim brojem ljudi koji odlučuju u firmi, ljudi koji su na pozicijama menadžera i ljudi koji vode gradilišta. Samim tim, izuzetno smo zadovoljni ovogodišnjom posetom, a nadamo se sledeće godine još veće posete.